Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngamanzi. Ukuthi amanzi uma uwabona uwaphupha ngabe wona abika ukuthini. Amanzi. Ngiyathemba ukuthi-ke u-subscribe-ile wasilandela lapha ku-TikTok. Ukuziphupha uhamba namanzi noma impahla yakho kusho ukuthi-ke kukhona okubi okuzokwehlela noma uzogulela ukufa. Ukuziphupha ubhukuda emanzini angcolile usuke uzokhulelwa, kodwa-ke kuyahlukahlukana. Ukuphupha uminza emanzini angcolile usuke uzogula. Ukuphupha ukha amanzi ahlobile ugeza ubuso, ugeza izandla, okanye-ke ugeza izinyawo. Lokho kusuke kubika inhlambuluko edingekayo kumele yenziwe noma ngithi okumele uyenze. Bese kuthi-ke ukuphupha umfula omuhle. Amanzi akhona uthola ukuthi ahlobile ubona phansi ngaphansi nje emahle. Lokho kusho ukuthi-ke umsamo wakho muhle ngaleso sikhathi nje uphuphe ngaso, umsamo wakho umuhle. Ngiyathemba ukuthi nizwile ngamanzi. La ngihlanganise zonke-ke iy'nhlobo zamanzi. Uma unombuzo ngicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo ngokukhethekile sizoyifaka-ke la ukuze ube nolwazi ukuthi-ke ngabe lokho okuphuphile kubika ukuthini. Kanti-ke lapha ku-TikTok uyakwazi ukusi-inbox-a ku-TikTok inbox usicele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni, njalo uma uphuphile. Ningakhohlwa uku-subscribe-a. Nisale kahle.